Idući artikl koji dolazi u sklopu naše nove kolekcije je također jedinstvena ogrlica koja je također sačinjena od pravog koralja. S obzirom da se radi o pravom koralju koji ne možete naći bilo gdje, radi se o vrlo akcijskoj cijeni. Cijena je više nego povoljna s obzirom, kažem, na ovaj predivan artikl od pravih koralja. Radi se o crvenom koralju i radi se o ogrlici koja je sačinjena od 4 niti koje ovako stoje u paraleli i vidimo da svaka od tih niti dolazi u jednakoj kombinaciji, znači kombinacija ovih raznoraznih trokutića i bisera od crvenog koralja. Što se tiče samog načina kopčanja, ova ogrlica znači ima jedinstvenu kopču, nešto ovako više neobičnu u odnosu na sve ostale i vrlo se jednostavno otkopčava, ali i zakopčava. Što se tiče samog izgleda, znači vrlo jednostavna, ovako bordo crveni ornamenti na svakoj niti. Vidimo znači četiri paralelne niti i radi se o nešto dužem modelu, otprilike i vidite da onako nije skroz uz vrat, nego ona visi malo i duže, tako da svakako ovu ogrlicu možete kombinirati na neke haljine koje imaju onako veći prored. Što se tiče same ogrlice, zaista vrlo kvalitetan materijal, znači pravi koralj, znate i sami da nećete baš bilo gdje naći ovu koraljnu ogrlicu i da se radi o pravom koralju. Rekli smo što se tiče kopče ovako, znači na ovom crvenom končiću ovaj srebrni uzorak koji je ovako stilski također vrlo prilagođen ovoj ogrlici, zato što uopće ni ne vidite da je kopča, nego onako izgleda kao detalj sa stražnje strane, tako da se radi o vrlo elegantnom modelu koji je idealan za neke elegantne kombinacije, na primjer za neku bordo elegantnu haljinu ili recimo čak i na neku bijelu haljinu. Svakako budite brzi i naručite artikl na naš broj telefona koji cijelo vrijeme stoji na vašim malim ekranima. Radi se o jedinstvenom artiklu.